Shubor nakaslem jong unongsan hima. Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penchengan NSM. Ulang bagajing lang mentakasngi bat ki dekat Executive Member jong ke Council kalong banyak keren halor ki ing bishar ki badan hapo ke Council ha kabala sakhi babun ni ki mukot duma jong ki jing penyap breu la ujor bej hapo ki District and Session Court bat ia kini la perkhat hadin ke hukum kabala penmi dah ke Division Bench halor ke jing bam dan borshu ki District and Session Court. Nakaliang uba PNC mula pinkin mauru halor ke mukot duma jong ukowarshan ubala ujor hapo ke District and Session Court jong ke Riboy District nongpo ha ka ba ula syarai penrem de ying bishar jong ke Riboy District Court ha ka ba nakaliang jong ula ujor sa Shaka High Court da ka ba ong bakarai jong ke District and Session Court nongpo kamdon validity bat kandai banlong hapo ke District Council Court. Uba PNC mula penkin maru halor kani nakaliang ke sorkar barulat ke jela ki bala penmi ke jing thok la ni ke notification ka baong bagi District and Session Court kin trai kam habaro ki mukot duma henry ke ying bishar High Court lingba ke Division Bench pat ki shim de ke jing pentip ka bala penmi ban ong ke ei ka bale de ke District and Session Court kalong ka babiang bat bon teli ki mukot duma nadu usnem arajar arpulai ki klem poisho shika District Council Court la bendrap ubas aim. Shisho uba penshingan ula pinkin mauru halor ka rai jong ka Meghalaya High Court haka khat nyotrik urempang arajar arpulai lingba ka paragraph ka balai pusau jong ka ruling order ka bakaren syai ba baro artli ki notification ki ba kintup ye ka shipotrik urempang arajar khatsan bat ka lai trik unailor arajar khat pra ka ba ong bakini ki notification kimla asuban trekam namar kini ki keren syapang ka jing ai bor ye ka District Council Court bat lingba ka rai ka Division Bench house nem arajar arpulai kani ka jing ai bor kam trekam shu ba ko babitip aka jing dei bat ki District Council Court ki jongi khamta mahadin ba ki babun ki criminal cases civil cases la file be direct hadi District Session Court kane kalong hadin ba nakaleng ka Division Bench kapimi ya ko order kabai dei bat jing bom don board shoe jong ki District Council Court ki jongi ye khandiat ba pin shai ngan su brief khandiat na pastan bat hadu ba ka Supreme Court leng ba ka order jong ka bakal astino ya ka order jong di Division Bench kabai dei bat ka paragraph pisau balai khandiat na thai bikan mau ba kajiri bat ka case jong komerchan ka ba file hapo District Session Court Riboy District nongpo bat la convict ya udah ka Riboy District Court nakalem jong di perlok appeal siya ka High Court banong ba karay jong ka Decision Court nongpo hamdon validity na marba kadi banday hapo ka District Council Court but we can mau bahalor kani nakaliang kasorgar bat governor la penmiru ikan notification ban ong ba i District Session Court kintai kam habaro ki cases ban ong ru ba aka on notification jongki ban ong ru ba i District Council Court kinang beteng tenrei ka High Court haka Division Bench isim ya ka kabulang baga tu kan notification ban ong ba kai ka balik ka District Council bagai balik ka Decision Court kabyang bat gibabun ki cases naru usni marjar pulai kim poi shu shingi de halor kani nga thai phikan mau ba haka rai jong ka Meghalaya High Court ka ba khan nyom tari banai ba February arjar pulai ka ba ki kan shai haka paragraph ka balai pusau jong ka order ruling jong ki ban ong ba
baru artli ki notification kapas putri benai bakat arja kasan bar kebalai trik jong benai basan arja kapra bat laong ba ini ki notification kimla bantri kamshu kini ki notification ki kan cepang kajing aibor ya ki district council kut jong jenrai dakarai jong ka division bench house name arja apply lapen kut no ya kajing bagani kajing aibor kam tri kamshu masuk bantri kam ndai tangkata haka order jong ka division bench ila ongru ba aga paragraf boleh apply pupra bahkan yang kami kalian judicial service rule arhajan rim kabamot ki district council kut jungi ki mar kamshu haka jingi dei barki cases la dei among tribal ne tribal against non tribal ne among tribals artli ka penduduk borlut ya ka district council barki babun ki cases ki manshu changi basusi kalong nadu usne marjar at pulai ndon criminal cases show ba file po district council ko nakadaw ka judgment order arjar pulai kabrapan kut no yakitu ki notification ru banai bor aga district council court but kambong kabasuk yang ka isi namar saus pa asan pusni nadu ba mi ka division ben judgment kamlong kabasuk yang ban shimnya kalat kalenti kumnu ban lech supreme court ban convince ka supreme court bahkan kondon ban snap ini kawairu na thai pisu tho hi bah kajing syau agree party di ban lech supreme court andai nyiru isya ngilong agree lang nama balak tak no yang yaki ardli ki ya board juga ka disong court but disku kanat baka supreme court halor kan ni kala shintia nasu kanat ba nakaliang ki special council ki jongi ya astan legal advisor jungi ho iba hamar panchong ngila atrish tom ban sa katu ka nesi ha Delhi ban ya konsol buat Hansar ya badi Supreme Court lawyer jongi bad da kajing sim kia jongki advocates ki jongi ringkat buat Hansar ya badi Supreme ngayo ya karai kaba akajinya dei berkani ka kes jong komersial katkum ka division ben ka barai arjar pulai kamut ban stelut ya ka order berokoi tangi ka paragraf lai pusau pat lai rajong ka order lastino kabamut itu ki notification jong gubernur mensua aja ka samba aja ka praki imbiang kabamut long ba dang beteng ya kajing pandil ya ki criminal cases haka juga por ka mekle judicial rules arja rendiu ban apply yang ni kata kama rais ngidang kontinu biang banyak syakamat da kajing stay ya ka paragraf ai pusau pat ya kanika lai bukta paragraf hangning isu thu syai baka supreme court ka burom ya ka ikhtiar jung ka district council paragraf 4 but 5 ban beten ya kajing trikam jung ka akajing ini bakani nginang haban pek benya habaro kilang ban yoi banang ni syakmat ndon kamshu bandar rifar naga por juga por dagi district silpin kot syangi dei ban file bi direct hangi ngin sapakar ki ai ki ways and means namar bulsin hadu menta habagi file ki file apo district session court among tribal ki rifar maki syangi dan ngin apar syar ki ai ki ways and means jongi kumno bangin ya syakmat akajing dei bat ki trial dan bagi bill police paper production stage bahkan one bit direction bahkan nom dua away karai chogi tinggal seno bandong bahkan ni kadong historic ketika landmark
judgment juga Supreme Court na kabanta ka interest jongi ngatai piti bah bangi uphasi yong idon arli ke ka sinshar bar ka bishar ngimkwa ban sorondar ya kas baro arli ya ka sinshar bar ka bishar haba frame ya ka sikshidel kumjuro kat kum ka kat kum ka annex agreement succession ikan syai ba wat ya ka bisharu ai syangi na mangitip hamangi aka jingi dia tribal gitu bala besu ya ka haka sikshidel gopinat bodolai bat kiwi badan haka assembly debate ban pene ya kan ka ikhtiar dungi haka bayde ba ka bishar berhaduk mentang yang setenat ba kabishar haka purusam jongi ya nakaliang jongi ka executive committee barok away isukuman sibun bang yo ya kan ka stay order Henry sakhandiat ikut jongi la deban khang khandep no namangin ma ban support shu ya ki man power ki jongi hakut tadangim don bun ki cases bandil ibabun ki magistrate jongi kala no mensin ka judiciary jongi kala no mensin trikani ngas ko ban ong ba tolong kawi ka dau ba ban ai mensin ngi ba ka bishar dari ban long ka jongi paki case baro among tribal di ban don syangi it is high time na kabanta jongi nga i kumba buru-buru baru bikin mau mensyua habami ka order persya ikiran Vaishnav yang beriu kari kasi bi da gilap tiak ngilik sa Supreme Court nyo ay kasti order kabumut ka district council ka day ka atyar ba kasti ba na kabenta jungi haka jingi day but pan protect ya karat jungi it is high time nga iwa hajung pet jungi lang baro bala don kam ban kampai ha judiciary nama kajing pek junga kijing yakhi jungi baro kata hagi bawu ubi benta ngamong idon kami kijing ki ndai yang ki legislator adon kami ban pai becha Supreme Court hadu bentang idangnya jenjar haji ri bat upur usam batka asam la sultai ban yak sngau yaki ki baro it simbanga nang jadi skos berki lawyer ki jungi advocates ini ka isi pada kejadian bendriu ni bala long high time bangin fight legally kadon kam ni ya ka kompetensi jongi officer jongi advocates ki jongi IM jongi MDC jongi kenang ba minuman ra ya ka solution nomor haga bekut ladangi ka start kat no noro hagi pai ba ladangi mlong competence hakut kita kilong leno ino nomor haga bekut jis ngo jonga ka long ba pila barkan kat bakaran tang tiak kawan akut hab stop nadam keren ro habon akut isu ga bensin naik keren te naik keren high time madam tajungi ngisu tenat ba district council kementang yang anang proof susu na kapor baka don ya ikhtiar ka siapa nomor mdei tang hakani haman ki cases ki jongi ni survive as Supreme Court kabamot legally we are protected. Kasi doon kami yang kemungkinan ni ikmat ban skutu. Kaya kanita siksi dari. Ngai nagalang nga isi tang kandiat sngi. Kandiat benai. Nyo ban yo ya kasti order. Ngai hangi baka doon kami yang isi ban hamlong aktif. Na kabenta ka interest ka jungi. Nganong epi ngilale humok. Nidon special counsel jungi bara hangba idon ru ki advocates legal stand legal besar kumba hamar parijit balong so aktif nya discuss kumnu ban discuss ikan ginang up ya kabuk siar kumnu bakani kan hit ha Supreme Court mengatip bahai hendiat benai mensua tadon katu kan ki hima balong agree ya alej ha Supreme Court bangala cross check bakani kampat kut ha Supreme Court hoi ki pen im ya kebuka regional committee ban go ahead ya jadi berka negotiate dari kampat kut kenika
Yes. Ginang pet na kanu kalenti bagi di banle. Kasulong idon kam banle humok baha. Nang ba habang strike kan pois na. Namarkat kum ka jing tip jongi ka lomba. Uput usam jongi ka khasi hills. La krenshai ha ka paragraph arpau jonga siksitel. Bikin mau baha ka Assam Reorganization Act khanais pa andu kundai ru. Ikidau. Ba haji de batu pur usam jonga United Khasi Jantia District Support. Haka reorganization biang Northeast Reorganization Act 1972 if I'm not wrong. Hang tu keren ba boundary jong hima khasi. Udi boundary hapdeng ka Meghalaya bat yi. Kajing keli kalong hima khasi jongi kedon put hadu hang kot sla. Hadu Kamrup. Hadu blok tu. Hadu umat. Tiada ni ba hagi babun i dokumen la pensiong nia bo upur usam jong ka United Khasi Jantia District Council upur usam jong ka State Meghalaya kalong kat kum ka parat 20 jong ka 6 shitel ka jingkli kalong hato ki himajungi ki donne am ki evidence proof banong bagi thi di chaka jungi abang idon ni akran political kanong position hande habangilai harta platform jong ka Supreme Court kan call ye ki evidence barhang tanah hangin proof tanong ipi imat nyahap ban berkat lagi dia berkeliru dia kumangaong we are very much on the job ban do some homework shwa bangin ya namar hajing pet jungi la kata pus na mila ban so dan bok bangi kendu ikini ki case mo mensua rang ba snong menta sa khnyot ka district council court ka jongi sa khnyot ka ikhtiar ka jongi dari Supreme Court ni survive te ka bomot in survive bagi obun ki area darang ilek siya Supreme Court kachulong nang kamban le humok ha ya gini begini ki cases kapag kajing ami yung kadika order hausnya marjar pulai kadika ni ka daw ba ka bapen ka bu yang iya ha kajing ya ka order jung ka Meghalaya High Court kanyong tadi bunai ba arjar pulai ka ba laong babat itu ki notification ki ba ibor ya ki ya ka district council court ka jongi kimnar kamshu kapaar hanaban pentri kambit ka kayeng kadi ka yongga Meghalaya Meghalaya Judicial Service Rule arjan denrei yung umang vi hadin ba mi kani ko order don kisu bon sini tengi saukia ba kum ka isi abaga syakta hangi inhaban mare urwut satai dingi sutanat ba tang khandiat hagin bangilai satai layo ikani ka kani jing sang itang only one hearing yos de tang season hearing yos de number ba ibu yo eke sareo barong very well versed jing de berkas 6 barka bangi sutanat kolong ba babun ki lawyer ki akim ai jing kermani kani ka case banai satai kai ka daw kolong ba ubasha victim hang ni udi accuse commercial jing siya kat kum ka di bandai accuse siya Supreme Court na tay bistu kata tenrengi ngi shime kan kastan kamut ba tang commercial bolong accuse bolong victim nyiru lada peniap ya ki notification ki bala issue siya nyiru isu pengidi victim tenang ngilek be siya tay dagawi galenti dagaw ngi sutra nak ni batong ba ka Supreme Court ong ba ka paragraph lai pusau lai pralasti kemudian lai bor biang kadis usul kan bahagia jadi accuse pada kemudian kata kim address e pun hapannya yang baka identity pada kata di beautiful ruling jongga Supreme Court yang ini sudah kami ya kibakum kini girai bagi suatu kendian ya kan orang juga district council. It seems babaro koi ki provision haga six del dia are so powerful. Tang bangim nang ban use yaki boros kata. Tong tik baong mga manore PI kanu katiar how nu priu ubom nang ban operate ya it become useless. Ini sutra pada jure lang jong ka isi. Legal advisor jungi, astan legal advisor jungi, bengkat body
kayai. Maka bukan ngas ngubah ke collective responsibility, collective hard work. Nuan rayu sok na kebentak bantu ket. Kapas ngutunan mentah tolong layang biang. Bishar adi kejongi. Ngating bala ka bishar kam desu kejongi. Ngatai pisutu ye. Kan bu yang ya kajima. Isnong jongi, irai jongi, ikur jongi, idong jongi, iri kenti jongi, iri rai jongi. Hangnong in lei. Lei mentah bagi yang biang gini. Pas nguban ong ba. Kalau desa ka jinang penkup bor su ini. Leng bagi order yang sebut ka kumgi production juga 60. Ya kan ye yu komersial nomor bang pi kamni. Yu komersial nomor ba ka sebut ka tham address e. Ka tham address e bun ha ban yang bakal nanti ke badai. Indrei kamut ba kani ka address yu komersial. Address begini. Kasyong aku punya.